Pozdrav svima! Danas radimo zdravi smoothie od 1000 kalorija za dobivanje kvalitetne mase. Ovaj smoothie idealan je za sve koji žele povećati mišićnu masu, poboljšati oporavak i unijeti dovoljno kalorija na zdrav način. Za ovaj smoothie potrebni su nam blender, vaga, 85 g zobenih pahuljica, 25 g bućinih sjemenki, 25 g badema, jedna mjerica proteina, 50 g kikiriki maslaca, 20 g datulja i 600 ml vode. Sada ćemo sve te namirnice ubaciti u blender i zbrojiti kalorije. Zobene pahuljice 310 kalorija, bućine sjemenke 140 kalorija, bademi 149 kalorija, mjerica proteina 116 kalorija, kikiriki maslac 300 kalorija, datulje 71 kalorija. Ubacujemo 600 ml vode i blendamo 20 do 30 sekundi. I to je naš smoothie koji na kraju iznosi 1086 kalorija, 57 g proteina za zdravo debljanje i kvalitetan rast mišića. Jednostavan je, brz i pun sastojaka koji vam daju energiju, proteine i zdrave masti kroz cijeli dan. Ako vam je previše popiti sve odjednom, slobodno ga podijelite na 2 do 3 manje obroka tijekom dana. Učinak je isti. Ako vam se svidio video, ostavite like, podržite nas komentarom i naravno pretplatite se na naš kanal za još treninga, recepata i savjeta. Vidimo se u sljedećem videu.